Igitondo cyiza, igitondo cy'imigisha nshuti bakunzi bacu mudahwema kubana natwe umunsi ku wundi, tugeze ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2026. Tugiye kubabwira imirwano ibizindutse muri teritwari ya Fizi mu bice bigiye bitandukanye. Kuva ku munsi w'ejo rero muri teritwari ya Fizi habereye imirwano iteye ubwoba, ndetse yewe no muri iki gitondo yongeye kuhazindukira. Turaza kukubwira nko mu bice bimwe na bimwe iyi mirwano yahanganishije ingabo zo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na FDNB bahanganye n'umutwe wa 23 ufatanya na Twirwaneho. Amakuru yemeza neza ko n'ubundi rero iyi teritwari ya Fizi yazindukiyemo imirwano, ndetse no ku munsi w'ejo ko hiriwe imirwano iteye ubwoba. Turi buze kugenda tubyinjiramo tubabwire buri kimwe. Turaza kubwira uwo bita Liyetona Koloneli Wiringoma, hari amakuru yakekwaga ko yaraswe na drone, ariko barimo baranyomoza nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zihiburira Iran nyuma yo kuboherezaho ubwato karundura, ubwato bw'intambara bukaze cyane. Barababurira ngo bitonde kuko n'ibitabo ibyo barabakorera ibintu bibi cyane, ariko Iran nayo sagafu k'imvugwa rimwe. Muri Uganda ho turakubwira ko ingabo za PDF zongeye kwisubiraho zikavuga ko zitarimo zirahiga uwo bita Bobi Wine, ariko ahari ni ukumujijisha. Reka rero nizere ko mumeze neza cyane kandi muzindutse neza, bari mu masaha y'igitondo, abari mu masaha y'umugoroba namwe twizere ko mumeze fresh sana. Abantu mwese mutwumvira mu bice bitandukanye by'isi, tubahaye ikaze. Reka rero dutangirane n'amakuru yacu nta gutinda. Amakuru yizewe turi guhabwa n'imboni zacu ndetse na bimwe binyamakuru byarikira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko muri iki gitondo imirwano yongeye kuzinduka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi. Ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo FARDC, FDNB, waza ndetse n'abandi bongeye kubyuka batsa umuriro ku mutwe wa Twirwaneho ufatanya n'inyeshyamba zayo mu 23. Kuva ku munsi w'ejo rero n'ubundi kuwa gatatu n'ubundi nabwo biriwe bahacanye umuriro, hiriwe imirwano ikaze cyane ihanganishije n'ubundi umutwe wa M23 ufatanyije na Twirwaneho n'ihuriro ry'ingabo za leta ndetse Uburundi, FARDC, waza ndetse n'abandi. Bongeye kurara rero bataryamye, bagaruka mu gitondo cyangwa se mu rukerera, aho bongeye kubyuka barasa. Rero iyo mirwano yabereye mu duce twa Inguri na Kiheri ndetse n'ahazwi nko kwa Ngurube, twose turi n'ubundi muri groupe babita Mutambara. Mu iki gitondo rero n'ubundi akaba ariho hongeye gusubukurirwa urugamba, niho rwongeye gusubukurirwa. Amakuru avuga neza ko kuwa kabiri n'ubundi hari habaye indi mirwano iremereye cyane. Aka gace gakomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane, bikaba binagarukaho ko FARDC irimo irohereza izindi ngabo ziremereye cyane zo kuza gukomeza kurasa muri aka gace. Iyi mirwano rero n'ubundi yatangiye mu rukerera hagana saa 10 za mu gitondo, ikomeza kugeza mu masaha rwose iracyarimo muri aya masaha, aho n'ubundi leta yongeye kuba ihabyukiriza umuriro ukomeye cyane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kubyuka ihatsa umuriro kubera ubukana n'ubundi bw'iyi mirwano. Amakuru yemeza ko ingabo za FARDC n'Uburundi bari gukoresha ibitwaro byinshi kandi birasa kure, ndetse bari kugenda begera no mu gace ka Bibogobogo kari hafi n'ubundi yaho imirwano iri kubera. Umwe baduhaye amakuru rero n'ubundi utifuje ko twamuvuga izina, yatubwiye ko abarenga 19 bamaze kujya hasi, imodoka z'inyeshyamba zamaze kuba ziraswa, ndetse FARDC n'Uburundi bongeye kuba
bakora mu jisho umutwe wa M23 bakaba banafashe ingabo n'intwaro nyinshi cyane muri iki gitondo. Yakomeje agira ati rero intego ni ugukumira n'ubundi twirwaneho na M23 kugira ngo itigarurira Bibogobogo cyangwa se idakomeza gusatira Bibogobogo no muri uyu mujyi wa Baraka muri aka gace gakomeye cyane. Bibogobogo na Baraka rero nk'uko amakuru n'ubundi abivuga bitandukanywa n'intera umuntu n'ubundi agenda n'amaguru mu masaha ari hagati y'abiri ndetse n'atatu. Murumva ko ari make cyane, rero bikaba bigaragara ko hano Baraka ingabo za M23 nizitinyuka gushaka kuhegera bari buze kuba bazica, bari buze kuba bazikubita ku buryo buteye ubwoba. Rero ni nako kandi kuri Pwezerura raho hongeye kuramukira nanone indi mirwano, aho twirwanaho na M23 bongeye kuraswaho ku buryo bukomeye cyane. Aya makuru dukesha bimwe mu binyamakuru birimo Actualité.cd yarimo Mediacongo.net ya Geocapilari arameza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi zaje na hano kuri Pwezeru zafunze ndetse zirimo zirabuza uwo ari we wese kuba yahaca kuko hagiye kwaka umuriro uteye ubwoba. Ingabo za leta rero zirimo zirarasa ku buryo bukomeye, ihuriro ry'ingabo za twirwanaho na M23 mu duce twa Pwezeru bamaze guhunga, bamaze kwirukanka ku buryo hagati y'ibirometero 10 na 15 basubira inyuma. Iyi mirwano kandi iri kubera mu duce twa Bikayaka, aho bita Birende ndetse n'aho bita Kanguri n'aho bita Nakiyere, twose two mu misozi miremire n'ubundi ya teritwari ya Fizi. Abantu rero bari muri ibyo bice barimo baragerageza gusubira inyuma, baragerageza guhunga kuko ibiturika bikomeje kuba byinshi, ari nako ingabo za M23 zikomeje kugenda ziyabangira ingata, zikomeje kugenda zirukanka cyane kuri aya masaha y'iki gitondo. Ntabwo ibintu byoroshye, turaza kugaruka tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Reka tujye turakomoza no ku yandi makuru yo muri aka karere cya Sero ku isi yose. Uwitwa Bobi Wine nyuma yo gutangaza ko bamwibye amatora bakaba bamuhigisha uruhindu, uwo bita mugaba mukuru w'ingabo za Uganda umuhungu wa Museveni yatangaje ko ashaka guca udusabo tw'iranga twa Bobi Wine. Ibintu byanateje impaka cyane, bavuga ati aya si amagambo yagatangajwe n'umuntu nkuriya, ariko UPDF yatangaje ko ngo itarimo iramuhiga, kandi twabonye ko umukuru w'ingabo zabo ari we wari wemeje ko bagomba kumuhiga bakamuzana yaba ari muzima cyangwa yapfuye. Muri Uganda rero naho hakomeje kugera rwose habaho guhigisha uruhindu uyu mugabo, ariko bashobora kuba bari kumujijisha kugira ngo yigaragaze bahite bamutsa muri yombi. Reka dusoreze amakuru yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani, aho nyuma y'amato akubeye, nyuma y'ubwato bushobora guheka byibuze indege 93 bwerekeje hafi y'amazi ya Irani, Trump yatangaje ko bagomba kwigengesera. Yababuriye aravuga ati ntibukora agakosa kuko twahita tubasiba ku ikarita. Ariko Irani nayo Ayatollah Ali Khamenei yamubwiye ati ntabwo turi abana bawe ukanga, ibyo wakora byose natwe dufite ubushobozi bwo kukurasa aho waba uri hose. Rero iyi ntambara nayo ishobora kuza kuba intambara itoroshye, nyuma yaho baje bagatwara Maduro, uwo bita mukuru w'ikirenga wa Irani. We nta bwoba agira rwose, uyu mugabo nta bwoba ajya agira muri we. Turaza kubigarukaho rero turebere hamwe, ese koko Iran ifite ubushobozi bwo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ni ukwihagararaho inkoko iri iwabo ishonda umukara. Turagaruka mu kanya rero, ciao ciao.